Mame na say na me mo akwa be na so Adom TV bedroom health tips so me di de afia amankwa tamaklo ene Dr. Edubuaten na wotwe mu na edi nkomo na dwumakuo no nso nti ene yenya doctor for enkaye bi te so no ene wom di apomdi ho nkomo yi te me so yare nko ade a e clinic ho na yen check your vitals na ansana o condition na ngasa nso mo awuram na wa che no nso say homeopathic for ne the endpoint ho no almost the course one day you beka homeopathy ho asem timene Dr. Edubuaten no ha do be mu akwa ye na sepa ye kasafa hypertension and high blood pressure o chere ne ma so na ye hwe causes and any symptoms yo hypertension no say dey chere ye no ya edi kan ka say e ade ba akwa ye mu but ekum ni papa ekum ni pa silently obu a wonya sunsun so obi a eno a uhu ni che kora ye say uhu no so no na the person was full of life yes we say how won't ase obehwem na yade no ehyehye ne ho ene ntie yade ba akwa a o say ye hwe ni yi pa sa wo da duro so ana wo na duro so kora no a o say yetimi ye dey yetimi ma ye ni ko ho yi na ye kasa the causes of it na normal kofa ba no say the no e chechiri bi mu no ye say lifestyle e yade a de sa de ne ba pa ensanom bebri ba ye nom ye nkase me nom nsa wo pese onom nsa ubetimi anom kakra say red wine bi na wanya na ja wa bobo bi ana white wine bi na wa bubu kakra eye na mom no say wo kwakoye ensam no say wo be abuse ne de ensa so ye drugs wo abuse no a ho sunsan so no etimi haden no vessels no na kofa wo ye ni ababehwe obi so wo a na exercise ya wonye obi wo so a na ne stress level no wo soro ye na kofa ba obi so wo a na ade ye de ba no say ne cholesterol e wo soro enti cholesterol no asisi ni ntirinim yes I know ma akoma no struggle to push the blood to the vessels and so timi kofa ba akoma ya de akoma na pumping moja no so hu enti sa akoma no ha woden so wo fom a eno so etimi kofa ba e na yade ye fense kidney enti obi ba benya kidney yade a ehun first sign ye da ne ho adie eye say e ma ne pressure kosoro okay eji say o pressure wo ye obi ade bia o pressure wo soro a kona ko check kidney wo behwe mu na bia fi kidney no bebre no a check ne ntemu a quickly no it may reverse saade no obi so wo a na ade a de akoma yade ne ba no na e bia situation bi ewo mu enti oba bi ho na wonyem by virtue so obi nyem wo ana by virtue so obi enyinie etima ne pressure esoso kora no etimi ye de ekosoro na ade e betima di adanse ya mu ahun se pressure wo soro no se e betima asa asa mu akoma e bo peri palpitation of the heart na wani so briu na wo yem hyew wo ye bibi kakra na wabre wo ye bibi kakra na wabre woni obi abone wo ho na wo yem hyew obi ho awoda wontimi na obe struggle sa na wo struggle kwa wotimi da kakra ni ti a wontimi na biem bebre no ababa hospital no wo se adwonwe nti ne ma menda da bi pressure nti na ma wontimi nda agya ko se wani nkuma na asemi nya ba bi nna bo sa abonten kora ye bonyom wakọ ayi ase da wakipia obi wa nyom no what speakers no boom boom eso na woda wontimi nna no efiri yade ne ntia ene ntima wona na nam se wontimi nna nti na wodwenwene na oma bebiri wanhwe ni ya beka sa adwenwene ye nyina wo house ye da solid 6 to 8 hours enti wontimi nna na wuti half dwa wo ga half side headaches tibo ga pressure na da ne ho adi wonam nyina timi yo beta we bi kakra na wabre obi kwatimi nya nose bleeding ni nyina no akoma sign a kire wo say hypertension no na wo ye de wo ye enya bie enti wo sa any condition bi aso de ya endpoint homeopathic clinic na watimi aba yade bi ha obi say ye stroke yade say wo ye oba na be ma wo dwonso ntentem wotimi dwonso be 4 to be 10 times na ade ache brane checking we bia na diabetes ana say kidney ana say any medical condition ye guso ye free scanning for a ma e wo chima mu hawo ana ma e wo awo mu hawo memma e wo prostate mu hawo dwonso ntentem wa ya say ye wo ya wodwonso ne mu apa mi no wo chima sa na wadwonso wodwonso ne makora ya hye rubber endpoint se bomodin bra na ye nhwema fa number yi na ye ni nkomo 0244 86 70 68 0244 86 70
68. And I say Dr. Duboate na yete ne nka no chena sabre ya no aka ho na ya to a ye nkomo no so fa number no 0244867068 ochena kwa ho den wo ho a e be se ato aso